nkole gaseri ngani amangana ya muna muhateba na inde Patrick Oserombu yakwana amangana atari ngane chikora chichi wodi moroje chirega chiko etchindege igoroga ebine bitina koleta ruga igesegi nganje ko buji kuraga iga nganje ko sogiu. That is what is going on. Ekiagara mwana korora inu echikora chi wodi serikali kutumia chiwe sabu na abago tumia iga no bamenyetega akira rituko na ndo wekazike tukwe boli no nyemba limole na inu na barabwo kale boli iga beza jiziri sukuru ebona azia bale miteyo abale mejo memana waka no mabere mitiengene kezizi keregendo echimokoria ne icyango otene cy'abantu kibire mone njere bana kweta ne kibeza kibire bakugunkwara o abana baminto kibeza kine cyabo zine kibeza cy'abantu kibire ngoto leta na wale bire chase itoga ne kizam to tamanyiti lakini nkole igaselingane lingote abantu baminto nyasaye atoseseni togendere ko bamo tingo genda isiko ya mangano mwako ngeli akwana amangana seneta akwana barayi baito bonsi Mheshimiwa Arari kutoka Turukana ninakushukuru. My brothers Magara, Joash, Kemosi, Mheshimiwa Ben, Mheshimiwa Osero, Mwenzipi, I'm ready and I'm prepared to work with all of us. The most important thing is tuweke sisi wote pamoja, tuweke umoja wa watu wetu, tuende mbele tukiwa pamoja.